Asikholwa ngoba kukhona lesikwendile, sikholwa ngoba sithanziwe. Akusilula kungarespondi kumuntu abonakalise ukuthanza, ikakhulu to the extent of death. Mina nani singethembisana, kumbe ngisho ngithi bazalwane ngiyanithanza, kuthi makuqhamuka libhubese ngibona umnyango ukuthi ungakuphi. Kepha Jesu wathi uyasithanza, wathi kuqhamuka kufa wacondzana nakho, wathi kuze kuthi nini niphile akufe mina. Sinomhlobo Jesu
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are ever on the throne, Lord Jesus. We look up to you even at this time. We want to be still and know that you are God. To be still and know that you are good all the time. You are good all the time, Lord. You are good all the time. Thank you for the perfect sacrifice. Because of the perfect love. Because of the perfect love. Thank you, Lord. To you be honor and glory. Nekuhlanganyela kwethu Nkosi kuleliphefumula. Lo silungisele lona namuhla. Akube lithuba kuwe Nkosi. As we partake on the meal that you have prepared us for the day. Njengalo ushito uthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kepha nangemavi lavela emlonyeni wakho. Siyawemukela Nkosi la mavi lavela kuwe nyalo ukuthi kube sinkwa sethu sekuphila that will see us through even this week, that will see us through each and every day ekuhambeni kwethu Nkosi emtheni bendlela. For thine, O Lord, is the kingdom. The power and the glory belongs to you, Lord, forever and ever and ever. We give you praise, Lord. Amen. 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 Ngicela sikhuthatele abantu abami la ngemuva. Siyabonga. Amen. La kubaseGalatia ngicela sinothe nje, ngicela kubuka kusahluko 1 verse 11 wakhona. Galatia 1 verse 11. Ngakho-ke ngiyanatisa bazalwane ukuthi livangeli lelishunyayelwe ngimi alisilo lebantfu. Ngiyabonga. Livangeli lelishunyayelwe ngimi akusilo lebantfu. Umpostoli Paula uyachaza i-background yakhe ukuthi lelivangeli, this great message I deliver to you is not mere human optimism. I didn't receive it through the traditions and I wasn't taught in some school. Kuhle singenele konke la singafunza khona liqiniso. Kepha livangeli la Jesu Kristu kuze silinambithe akusilo lesingalifunza ku level yekuhlakanipha kwemuntu. Paula ke uthi lelivangeli lalishumayelako walemukela enkosini Jesu. Njengaloku nesidlo senkosi mawufunza incwadi yamaKorinte ekuqala uthi Paula lokho lenganinika kona ngakuthatha enkosini. Ngakuthatha enkosini. So thina masenda sidlo senkosi ngekufundziswa liBhayibheli ukuthi kwaqhamuka enkosini kusho ukuthi nathi lesendo sethu sisuke sekusendo ngenxa yokuthi sikuthatha enkosini. Asikuthatha emihlanganweni yethu kepha sikuthatha enkosini. Asikuthatha etikolweni kepha sikuthatha enkosini. So lelivangeli ke Paula lalishumayelako kule ncwadi yabaseGalatia lathi alakhiwa ngenhlakanipho yebantfu. Lelivangeli lalishumayelako livangeli la asitshela khona ke kulo Galatia 5 livangeli lenkululeko. Livangeli lenkululeko. Sihloko sami kube benginganika sihloko lamuhla lesihambisana na last week sithi Christ alone sets us free to be free. NgoKristu kuphela lo sinika inkululeko. Ngingasho ke bathandekayo ukuthi ekushumayeleni kwami buhle bale nshumayelo abu sikali sabo akusikuthi toba yenze kanganani. Sikali sekushumayela kwami
angeke sibe sekuthenini kumbe bengi-actor noma nginga-acti kuthi bengimenza wonye noma bengihamba akusiso sikali senshumayelo. Kepha sikali senshumayelo yami kuthi ngisakhuluma leliqiniso ngaKristu kunemuntu lotabakhululeka. Why? Ngoba ngishumayela livangeli lenkhululeko. Ngisakhuluma kutaba sikhumbuto kulomunye kuthi uyathi kuthi wakhululwa katheni. Mangabe kukhona lo sekugadzile kusho ukuthi uyawu-enjoya lolo nako selishonile. Ngoba kahle kahle ulapho phasi nje wakhululwa. Jesu makabuya akabuyeli kutosikhulula, ubuyela kusilanza ngoba wasikhulula. Sakhululwa. So encwadini yaThimothi wekucala sahluko 4 livesi lekucala lisitshela ukuthi etikhatsini tekugcina moya ukhuluma ngalokusebaleni. In other words, emphatically, clearly, moya waNkulunkulu uyakhuluma uthi etikhatsini tekugcina lesaphila kuto lesangena kuto katheni kuletikhatsi tekugcina lithi labanye bayawuhlubuka ekukholweni. Lokhu kufuna senyuse amasokisi ethu ekukholweni ngoba alikasho ukuthi except you or me. Nathi uma singacapheli singahle sihlubuke ekukholweni. So ngiko ke kufuna sale sihlahle emehlo sicaphelisisa ukuthi inkululeko yethu ngulena lekuKristu noma ngilena lekubantu. Ngiyawuchaza. Leli gama lekuthi bantu batawuhlubuka bayawuhlubuka esingisini lithi they will depart. Ngalama emagama angeke bangasho ukuthi abasakholwa, but they will depart from their faith. Tintfo letibe tisekelo mabatawukholwa kuqala ekuhambeni kwetikhathi lithi batawugcina sebadiphatha sebasuka kuto. Alikhuluma kangako necessarily ngemasondo ethu, kepha likhuluma ngekuthi the roots of the gospel bantu batawuhambe basuke kuloku loku bende baba bantwana baNkulunkulu etikhatsini tekugcina. As the winds are blowing, as imimoya ama-challenges avela, sitothatha emathuba ngekubona letikhatsi lesiphila kuto ukuthi sidzinge ini, bese asisakholwa lokholwa kwekuthi njengaJobe lo wathi mina ngadalwa ngingenalutho, ngeda emhlabeni nginje futhi ngiyawuhamba nje. Jobe wabambelela kuNkulunkulu such that umkakhe labe kaphila naye. Yabona makukhona umuntu lokwatiko ukukholwa kwakho bantu lophila nabo. Wathi umkakhe yeJobe solo ubambelele ngoba uyambona uphethwe ngemathumba, uyeva ukuthi hayi kunabo zibanibani lento bangayishaya laka nje linye. Kepha Jobe solo ubambelele ekukholweni. Sewuthi lo make uyathi sekuyangenyanyisa le ndlela obambelele ngayo, because you are not departing from your faith. Uthi ke ngcono wethuke uNkulunkulu ufe ngoba lo uNkulunkulu wakho kwangazi ukuthi akasakunaki. Uyathi bazalwane tinihlupheko tikushaya tikuphundla uzohambe kancane njengethothozi, uhambe kancane njengelifuthu
usabe kuphuma ubukele elinye ilanga uqale ucalade kuthi ngabe abantu bathini bayakubona yini bayakubona yini kulokunye uzusabe nekuhamba ngoba ema experiences la matima kulokunye wake waba nemoto but nyalo sekumele ugibele ikhumbi uqala ucabanga esingiyogibela mbamba ekhumbini uqala ucalade mbamba ukuthi uyathi ngake ngaphuma nami ngibambe esandla semkami noma indvodza yami kepha lamhla kufuna ngiphume ngethwana ngake ngaphuma ngihamba nebantwana bami sikhonda uNkulunkulu kepha lamhla kufuna ngiphume ngethwana abantu bami bakule minye imkhuba lo mubi uyafuna kukushukumisa so that you divert from the faith uzucabanga ukuthi kube uNkulunkulu bekakhona ngabe ungendele konke kwaba kahle abangalahlekelwa ibhizinisi uyibona ibhizinisi usuyayibamba ilingisa ifish wayibamba ifish ngetandla ibuyele emuva emandini uyibone ukuthi iyashelela kanti bese utsoyibambile uyibone iphunyula ubone ukuthi it's over. When you see things crashing in your hands ubone itinto lipambana mbamba ingcondo bese iyasho ukuthi kazi kude inlelinye likhambi lengalithola ngola khona lo mubi utawucala ubone itinto bewusolo ungadinaki ucale ubone ukuthi emathangeni khona lo make lo sebenza tonke letinto angisho lamathanga ngala angisho lawa ucala ukhumbule ukuthi uyathi ngake ngabona manje lo make bathi ngisho indvodza yakho ihambile ile noma ngawuhambe umnyaka wonke lilanga linye nje lenele ushona buyile uyathi buyela lo make lento la ishayako bathi ibhizinisi yakho uyivusa ngelilanga lelisenhloko uyivusa ngelilanga lelisenhloko uva banconcotha bonke eminyango sabatofuna lokho lokumakethako lo make uyavuselana tinto futhi lo make bathi ucala ngekuthandaza depart from the faith lokho sekukudayisela kusuka kuna kuya kukholwa nalo lithemba labendulo labalibheka bese ingcondo seyiyafika ithi nami kungangisida ngoba ngitawufike ngithandaze akusho ukuthi sengiyesontweni khona ndawuya kanye nje Adam na Eva badla kanye usibona sila badla kanye kwalahleka umhlaba wonke iCovid yaqala ngemuntu munye sonke zayaka mask sonke umhlaba wonke wanyakada through one man kepha ngiyajabula lamhla ukuthi through one man things were reversed ngemuntu munye lo walenge esiphambanweni long Jesu Kristu departure from the faith asibuye kule nkulumo ke kuLuka 18 verse 8 kunembutwana Jesu la ubutako lapho uthi gazi indvodzana yemuntu mayibuye emhlabeni itawukhanza kukhona ini kukholwa alishwa kasho ukuthi utawukhanza abantu bakhona esontweni kuthi bani utawukhanza bathandaza but utawukhanza kukhona yini kukholwa ngalama emagama utawukhanza bakhona yini bantu lababambelele njengesingwe labathi noma ungasigcoba ngematshe sabamba sibambile sifa sibambile gazi batawube bakhona yini bantu labatawuthi mina ngibambelele ekukholweni black or white dark or blue ngibambelele ekukholweni I shall not be moved ngeke nginyakatiswe ekukholweni kwami ekumkhondeni kwami uNkulunkulu
Lo mbuto ngumbuto wekholwa kuNkulunkulu. Hayi kukholwa kubantu ngoba etikhatsini lesiphila kuto njengaloku sibagcotshwa sigcotshiwe ku-possible to divert from your faith bese ukubeka kumgcotshwa. Niyakhumbula kambe ngisho njalo. Bese kukholwa kwakho ukubeka kumgcotshwa. Bese ukubeka kumgcotshwa. Bese ukubeka encwadzini. Kulokunye uze usho ukuthi hayi incwadi yami seyiziyavuthuka ngiyifunza zonke malanga but iyabhalwa nguPastor R ayibhalwa ngalizulu. So ukholelwa emfundzisweni yemuntu hayi emfundzisweni yelivi laNkulunkulu. Emfundzisweni yemuntu. Gazi indothana yemuntu mayibuya emhlabeni itawukhanza kukholwa khona yini? Limuva kancane lalendzaba lesifundza ngayo kubaseGalatia uma nganibekisela nje ngetinto letintsathu ukuthi labantu lekuthiwa abeme enkululekweni bekubo bani bebabuyaphi bebakholwani. Kwekucala labantu laba bakholelwa ku-Old Testament ngoba inkolo mayifika yanambithwa yemukelwa sive semaJuda. Mayifika ngiko endlini yaKhoneliyo ngesikhathi livangeli selivulekelwa yiminyango bamangala ukuthi hawu kanti betive sebanalento yethu lolo kuvelele thina nabo seke bayakuthola. So labantu baphendvuka nje banemthetho lesitawuthi umthetho waMose. Umthetho waMose tincwadzi letisihlanu kusuka kuGenesis kuya kubani kuDeuteronomy. Kuleti ncwadzi leto 1 kufundziswa ngekuthi bantu mabakholwa njenga-Abraham kumele bathenwe circumcision. Kusho ukuthi ke mase badebate lendzaba ukuthi kunebantu asebaphendukile la njengalaba baseGalatia bathi hayi phela ayikapheleli indzaba bangakabi circumcised bangakathenwa. Ngeke sithi Jesu alone siphike sithi Jesu kuphela. Phela thine sibantu bekuthenwa. Asithi Jesu but ibikhali irezani sibe sithena bebanjalo. Kwesibili labantu laba bebanikela ema-sacrifices njengekuyala kwaMose kulethi incwadzi lengitishoko. Bebenda imihlatshelo iminikelo yemihlatshelo enibakuthethe phi lokho? Bakuthethe kumuntu lo wahlala naNkulunkulu face to face. Moses ligama lakhe akhuluma naNkulunkulu njengemngani akhuluma nemngani wakhe. Bathola i-instruction kulomuntu loyo ukuthi kuze niphilelane naNkulunkulu kufuna nibokwenda imihlatshelo. You must offer sacrifices. Kwesithathu lamakholwa emaJuda bebati ukuthi enzaweni lengcwele kungena umuntu munye lo ngumpriest lomkhulu. Naye ungena kanye ngeminyaka futhi angangeni nanoma ngani ngaphandle kwengadi yetilwane. Mawufunza incwadi yeTikronike sahluko tesibili sahluko 26 kuna Uzziya lapho inkosi yemaJuda. Uzziya uthatha umnikelo ngathi uthatha impepho uyawukwenda lengitawuthi ngumthandazo. Lenkonzo lebe ingakabelwa yena ukuthi ayende wayithatha Uzziya ayinkosi
watendela yena. Kwendekani ke lapho? Wathola sicalekiso ngoba wangena enzaweni le forbidden for him. Bekuthiwa kungena umpristi lomkhulu kanye, but Uziya ngenxa yemagunyi authority lanayo njengenkosi wangena by authority, not by appointment from God. Wangena ngemagunya akhe. Kwendekani? Waphuma asashaywe uNkulunkulu, wamfaka inhlanekela uNkulunkulu, waba neluchoko. Waba neluchoko kusukela ngaleso sikhathi. Bebathi ke labantu ukuthi hayi manje nangiPaula ngazi ukuthi sewutosidida Paula, lenzaba la sasitshela yona ukuthi sikhululekile. Labantu bekabatshela Paula ukuthi bakhululekile laba baseGalatia. Njengalokhu kusahluko 3 uthi seniyengwe ngibani, seniloywe ngibani, ngoba Kristu washunyayelwa kini abethelwe. He was portrayed to you as crucified. Seniyengwe ngibani? Ngesikhathi Kristu abethelwa, ashunyayelwa njengalo bethelwe, beva kahle ukuthi senguye umpristi wethu lomkhulu lo singcuselako. Bebevile ukuthi indlela yekungena enzaweni lengcwele yavuleka ngesikhathi isihenqo selithempeli sidzabuka kusuka eDolo kuyaphuma phasi. Asisadzingi ma sacrifices kuze sonzele kuye. Sesiyakhwetshwa kuthiwa sonzelani ngesibinzi. Oh hallelujah, thank you Jesus. Sonzelani ngesibinzi kuze nde uzuza umusa. Sonzelani ngesibinzi. Bebevile leto tindzaba leto, kepha kwase kuqhamuka bothishela labanye bemaJuda cha phela niyakhumbula thina sithathe izinto bogogo omkhulu. Akufunde bese siyatilahla tino tabogogo omkhulu. And lo muntu lo sathi thatha kuye nguMoses lo bekakhuluma one on one naNkulunkulu. Uyayivi one on one. Beka yi one on one naNkulunkulu. So lo muntu lo silethelele izinto ngeke ke abantu abakethu bese siyacala. Uyadathi lendzaba dale kithi kaDlamini. Lesi cha bongozi angavuka mengetinyawo sodozi mkhulu wami. Angavuma ngetinyawo. Uma ngabe ngente nje lapho uyabona ukuthi mase babeka ngaleyo ndlela leyo labana abadala basekhaya akusesikho ukuthi ake sihlanganeni sikucabanga bangathi yathi seyiphelile because banemlandvo ngaletinto. Labantu laba ke mangabe ubatshela ukuthi akuyongenwa enzaweni lengcwele kahleni asifuni kubaba bo Uziya lamuhla siyawuphuma sinelichoko sonke. Paula uthi sihenqo sethempeli sadzabuka, liveyili ladzabuka, kwavuleka la bekuvaleke khona, sekuvulwe indlela lensha yekuthi ngiloyo sekangathi ingenela. Azigazi lemhlatshelo yonke ebaJuda azange layivula lendlela, beyichitheka ingadi emaJuda kepha indlela solo ingakavuleki. Solo i-worship in his presence yenteka once a year and kungena umpriest lomkhulu. Mase athi Paula, you are free, Christ has set you free. Bathi bona kahle Paula kwakho wedwana lokho. Sine siyathi ukuthi kukholwa kwethu uma ngabe singeti nelutho, uma ngabe singenawo ema sacrifices, hayi ayihambi kanjalo. Kwasho abantu babebani bahlabela. Ayihambi kanjalo. Ayihambi kanjalo. Bathi ayihambi kanjalo. Kepha ngicela kwephetha nembeza wabo
bese babuka ukuthi yePaula usho ukuthi ngathi nje ngimi esiphambanweni ngibuka amanxeba Paul usho sekuphelile akusamele ngiphathe imbutanyana akusamele kube nengatanyana yebo Jesu usihlengile but ke kunetigcwagcwa abantu abakethu kunetinyama abantu abakethu thina siyahata umlando wakithi kuthi kunetintfo lebese ke kufuneka imbuti lemhlophe nenkukhu lemhlophe hayi ramthuthu mama utawusebenzisa ramthuthu taba week forever so base ke kufuneka tinto takhona tiyatiwa tihlati talakhaya kuthi bantwana balakhaya kuze kuthi bangetuba nemkhuhlane kumele bedlule kuphi hayi nje lo Jesu alone uthi Paula ngitonitshela inkululeko no more legalistic obligations akusekho tinto lekumele ukuthi nite nato ngoba umhlatshelo lomkhulu sewanikelwa Kristu wanikelelwa nini ukuthi nithole kuphumula mbamba lenkululeko bazalwane awusadzingi ukucabanga ukuthi lokhu kukhala sahukulu engabe sithunyelwe ngibani kumele sithi masikhala ngoba uyasibona lesi sikhala sibuke ngalanga kuwe ensenele ukubona sase siphakamise emaphiko siyasho ukuthi vele uyahamba emsebenzini siyasho ukuthi uyahamba kuleli khaya ngize ngasibona saphakamisa emaphiko kusho ukuthi khona lo hambako la mawusibona nyalo sewuyacelebrate uhlabela naso masihlabela uthi nami ngikhululekile njengawe njalo nawe uhlabela lapho njalo uhlabela ngenkululeko nawe lapho nami I am free now free oh hallelujah niyangiva bazalwane just sing back to it njalo kunaso sikuhlabelela nawe sihlabelele ngeyakho inkululeko in case asadi sende mangabe sithunyiwe sihambe siyobika emuva kuthi lo muntu wakhululu wangikhulula angisahambi ebu uJesu sesivele sengicethile niseta ngaphambili makathi ke naba abathandaza lapha kusahluko 18 kuluka thandaza abantu abangithu lolo munye ke uphethe uyabala maqala sahluko verse 11 Luka 18 uthi Nkosi lo ubona uneliqhawe lemachawe mina ngizila kabili mina Nkosi ungibona ngime lapha ngiyabapha labambovu mina ungibona ngime lapha ngiyakhokha kweshumi lichawe uathatha kulunga kwakhe embi kwaNkuluNkulu etintweni latendako uthi Paula nakhululwa ngikristu hayi lokwentiwa ngini ebazalwane uma ngingakutshela ukuthi mawubona sithombe semfundisi Richard ubokuya kuleto dinkonzo ngoba langa lakho lenkululeko ngangutshele emanga laluhlada kaba ngoba inkululeko ayisi attached ku Richard Dlamini inkululeko wayithola 2000 years ago ngingekho nekungabikho noma ngingeta ngithi ngithole sembulo lesisha akukho lesisha ngunase ngunase masita la namangita la ngikuchukuluta ukuthi enjoy what Jesus did for you because there's nothing I can do for you siyahamba ngalelinye langa masibuya kuyawushumayela basiphimbuti lembuti siyayithatha iyaphila live siya nayo ekhaya siyayikhungela esihlahleni
Emva kwemalanga sithi hey ngazi usayikakhululeki ngcono siyikhumule lapha esihlahleni. Into okukhululeka ihamba hamba. Idle ngekuthanza kwayo. Langa lelandzelako imbuti solo ila beyihleli khona ngesikhathi sekhungiwe. Sengithe ndodsaneni hamba uyethuse into obona ukuthi seyikhululekile. Labanengi bantwana baNkulunkulu bahleti bakhululeke babopheke ngazuthi solo baboshiwe. Lo mubi uthi weva lokhu kusho ukuthi awukakhululeki. Your freedom was announced at the cross of Jesus. Ngesikhathi Jesu as it is finished. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Every fear was announced as dealt with. Everything in the future beyimenyetelwa ukuthi sekuphelile. Bekaniketa isignature by the word of his mouth. Kuthi emagede esihogo ngeke asakwehlula. Nalabafa banemashwa ticalekiso tabogogo omkhulu has no effect upon your life. Konke labafa bangenako kubahlupha ngeke kusabasabelo sakho. You are now blessed in Christ and Christ alone. Wangikhulula, wangikhulula, angisahambi Jesu ukhululiwa ami nini nani ubangowa wangikhulula angisahambi ebumnyameni Jesu umkhululiwa ami nini nanini ubangowami ngangisiboshwa esonweni sami njengesiboshwa etilongweni kepha Jesu wangikhulula sezikhishiwe izono zami. Wangikhulula, wangikhulula, angisahambi ebumnyameni uJesu ukhululiwa ami nini nanini wobangowa. sihlabela ngenkululeko babelo ngcwele lo wasendela yona. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngamunye ngamunye lomile la lohleti la lelivi lakho Nkosi libe sikhumbuzo ngendo lenkulu lanayo levula umlomo wakhe ukuthi angahlabela mbamba akukhonde mbamba ngoba sewamkhulula. Ngiyabonga babelo ngcwele ukuthi kukhona lomunye la lode abophekile kepha nyalo sewuyinambithile lenkululeko. Oh hallelujah, thank you Jesus. Nyalo sewukhululekile nakuto tonke izinto lebekumisiwe ukuthi kumele ende lokhu nalokhu ukuze izinto titawulunga. Sesimemetele ukuthi sekwalunga.
sewakulungisa Jesu. Akukho Jesu langakulungisanga. Oh hallelujah. Konke bekungephasi kwalesa simemetelo. Makathi it is finished, the price has been paid. You can enjoy your freedom. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi sisahamba njenganabaya bebanelichoko labathi basahamba bathi hawu luchoko luphelelini. Akube njalo Nkosi ebudzeni bendlela. Ngilona ngiloyo Nkosi abone lokwendeke angeva nekuva athi inkosi semsebentini. Kepha inkosi lekwendile. Lo dumo nemandla nebukhosi nekuthula akube kuwe msindisi wethu nesibusiso sakho kubantwana bakho ngeligama la Jesu. Amen.